Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amjambo, natumaini uko salama. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo, wewe ambao unanifuata. Nafurahi sana kwa muda huu tena ambao Mungu ameweza kunipa ili tuweze kuonekana hapa siku ya leo, kujadiliana na kuweza kujengana kupitia neno la Mungu. Nafurahi sana, na kwa kweli mimi nashukuru kwa muda wako, kwa sababu hii inatujenga sote, na sisi sote inatusaidia kupitia hii safari yetu tuliyokuwa nayo kama Wakristo. Ni muhimu sana kujengana kupitia neno la Mungu, na hatuwezi kuwa tunakaa bila kusikiliza neno la Mungu, bila kujengana, sio vizuri. Kwa hiyo wewe ambao unanifuata kila mara, na kushukuru sana muda wako, na furahia muda wako. Sichukue hiyo kipindi kama ni bure. Nashukuru sana kwa sababu hii pia na mimi nanihimiza, kama vile na wewe neno ni tumaini ya kwamba linakuhimiza. Basi leo tutaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo. Hapo tutatosha neno letu. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya kwanza, na tutaishia kwenye mstari wake wa pili. Tunasoma, inasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, naye ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba. Najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, na wewe umekufa. Hilo ni neno linatoka katika kitabu cha Ufunuo, na Ufunuo wa Faransa wanaita Revelation, na huu ni ufunuo ambao unaongea kuhusu kazi zetu sisi watumishi, naongea kuhusu huduma zetu ambazo tunakuwa tunafanya sisi watumishi. Nikuulize wewe ambaye una huduma yako inamfurahisha Mungu? Kazi yako inamfurahisha Mungu? Ndio kichwa cha neno hilo. Ikiwa wewe ni mzoefu wa huduma, wala wewe unafanya kazi ya Mungu, nikuombe uchukue muda utafakari neno hilo, kwa sababu katika shamba la Mungu kuna walimaji ndio sisi, na hiyo shamba kila mtu analima sehemu. Mimi ni mtume, na wewe sijue wewe ni mwimbaji, sijue wewe ni mchungaji, sijue ule naye ni nabii, sijue ule ni mwinjilisti. Sijui kama kazi yako ambayo unafanya inamfurahisha Mungu. Ndio kichwa cha neno. Kazi yangu inamfurahisha Mungu? Ile kazi ambayo unafanya inamfurahisha Mungu? Uimbaji wako unamfurahisha Mungu? Utumishi wako unamfurahisha Mungu? Wewe kama ni mchungaji, uchungaji wako unamfurahisha Mungu? Mtume kama hivyo, utume wako unamfurahisha Mungu? Utaenda kuchunguza ya kwamba siku hizi watu wengi wanakimbilia sana hii wanaita kwamba ni miujiza. Watu wengi wanapenda miujiza, na inanishangaza sana, sijue kama watu wanasoma neno la Mungu wala hawasome neno la Mungu. Muujiza wa kwanza, wewe ambao unaposha kukua unafurahia kwamba wewe unapumua, wewe unapumzi, Mungu amekujalia, amekupa, ile ndio muujiza wa kwanza. Wakati unaamuka tu asubuhi, ujue kwamba umepata muujiza, na usisikie kwamba huku wanafanya miujiza na ukimbie hivyo. Sio vibaya, miujiza inaweza ikatendeke. Tunaona miujiza inafanyikana kanisani, tunafanya kazi, miujiza inatendeka, lakini neno la Mungu iwe ndo shauku yako ya kuenda kanisani. Usiende kanisani sababu ya miujiza. Usiende kanisani sababu unasikia kwamba kuna miujiza fasi fulani. Hapana, sio sawa. Muujiza wako unaweza ukakukuta hata nyumbani. Na hili niseme hivi ya kwamba hii ndio imekuwa chanzo, kwa sababu kumekuwa wale watumishi ambao ni watumishi mapepe, wameshawishi sana watu, na watu wengi wameanza kuenda tu kwa sababu ya miujiza. Sijui wanatafuta miujiza ya aina gani, wakisikia tu miujiza wanaenda huko. Ni hao ndo watu hawajali tena neno la Mungu, ni hao ndo watu hawajali tena hali zao za Kikristo. Wakisikia tu ni muujiza wanaenda. Anayehubiria muujiza ni mtu mapepe tu, na ule anayekwenda kwenye ili muujiza umtokee naye ni mtu hajielewi wala haeleweki, na hiyo ni hatari sana. Sasa ukichunguza hili kanisa ambalo Mungu anasema hapa,
anasema ya kwamba hili kanisa lilikuwa linajulikana ya kwamba lina matendo mema, lina matendo mazuri. Sijue kama matendo yako iko je, sijue kama wewe vyenye uko unafanya. Inasema inajulikana kwamba una matendo mazuri, inajulikana wewe ni mwimbaji. Sijue kama uimbaji wako unaufanya wala unauimba kwa sababu unapenda jina la Bwana litukuzwe. Sijue kwamba unaenda kuimba ili kila ambaye yuko kanisani akuone. Sijue kama unaimba kwa sababu ya kutafuta kujitukuza mwenyewe. Sijue kama unaimba kama wewe unaimba kwa sababu ya kutafuta sifa zako mwenyewe. Mchungaji hivyo hivyo, wewe unahubiria ili uonekane, unafanya miujiza ili uonekane. Na miujiza hiyo sio ndo msingi wa Injili. Msingi wa Injili na ili inabidi watu wapate wokovu, sio miujiza. Miujiza sio mibaya, miujiza sio vibaya, lakini sio ndo lengo la Injili. Injili ni kusema watu wampokee Yesu. Ule akimpokea Yesu, maana yake yeye kabisa amefanya muujiza. Hakuna muujiza kuzidi ule muujiza mtu ambaye amepokea Yesu, amesema ameanza kumfuata Yesu. Hakuna muujiza ushinda ule. Sasa ndo hili wanasema kwamba ni kanisa la Sardi, kanisa wa malaika. Malaika ni wachungaji. Wachungaji wanaposema malaika kanisani kwamba ni kwa malaika wa kanisa la Sardi, malaika wa kanisa la Efeso. Wale ni wachungaji, sababu wachungaji wanakuwa na picha ambayo inaonekana ndo wanakuwa kama wana represente, wanawakilisha Mungu. Maana mchungaji, ukiwa mchungaji manake wewe ni mtu ambaye hauko mtu kawaida. Sikiliza, Biblia inakuita malaika, lakini kweli uko malaika? Ikiwa sasa matendo yako, unafanya matendo, una sifa, na zile sifa zako ni sifa ambazo Mungu hajui, unachokea nini? Ikiwa wewe una sifa, unasema kwamba una sifa nzuri, unaimbaka vizuri, unahubiria vizuri, lakini Mungu hajui kazi yako, unachokea nini? Leo naweza nikakwambia kwamba makanisa mengi watu wanapotea sana kwa sababu ya watumishi mapepe. Makanisa, na kuanzia kwanza hii mji ambao niko hapo, utakuta watu wengi wanajaana makanisa. Ukiwaambia wakuambia ushirika wao na Yesu Kristo, hilo jambo hawajui. Wao ni kuenda tu kanisani, na lengo sisi ni kusema tuwe wafuasi wa Yesu. Kuwa na muujiza sio vibaya, lakini kama muujiza ndio nakupeleka kanisani, hiyo ni shida sana. Hapa maandiko inasema ya kwamba tunajua ya kwamba mna sifa nzuri, lakini kwa mbele ya macho ya Mungu nyinyi mnaonekana mnakufa. Sasa sifa zenyewe hazitoshi. Kama unaimba kweli, kama uimbaji wako unamtukuza Mungu, ni vizuri, hizo ni sifa, ni nzuri. Kama unahubiria, kuhubiria yako inamtukuza Mungu, hiyo ni vizuri. Lakini ikiwa kama haimtukuze Mungu, sio sawa. Na ile kuhubiria haitoshi, ile kuimba yenyewe haitoshi. Biblia inasema kwamba najua kazi zenu, matendo yenu, munasikilikana nini njo, munasikilikana ni nini njo, munasikilikana ni nini njo, munafanya hivi mikutano, munafanya hivi, watu wanaombewa, watu wanapona, watu wanakuwa hivi, sijue vilema vinatembea. Hata ufanye yale mambo yote, ikiwa unaifanya kwa kutafuta kujitukuza, yote ni ubatili, na Mungu hataweza kufurahia wala kubarikiwa na ile kazi. Sio vibaya. Sasa lengo hapo ni kusema tufanye kazi ambayo inayomfurahisha Mungu, na lengo akuwe Mungu. Sasa hapo neno lingine ambalo unatafuta kujua hapo pale kwenye Biblia inasema ya kwamba najua kwamba mna sifa nzuri, lakini kumbukeni ya kwamba kazi zenu, sifa zenu zile hazitoshi. Muna sifa nzuri, lakini mbele ya macho ya Mungu nyinyi mnakufa. Sifa zenyewe hazitoshi. Sasa Mkristo ambaye anakufa ni Mkristo gani? Mkristo ambaye anakufa ni yule ambaye hazai tena. Mkristo mwenye anakufa ni yule ambaye hana tena uwezo wa kuzaa. Wakristo wanapaswa kuzaa,
Na kuzaa sio kuzaa tu watoto wa kimwili, lakini kuzaa watoto wa kiroho. Ikiwa wewe kanisa lako watu hawajitoe kwa Yesu, hausikie ushuhuda kwamba watu wanatoa ushuhuda kwamba mimi nilikuwa mchawi, nilikuwa na wanga usiku, nimetesa watu, nimekuja hivi, nimefanya hivi, nimeua fulani. Ikiwa kanisa lako hakuna watu wanatoa ushuhuda ile, ujue kwamba hamko mnafanya kazi. Ikiwa hakuna kanisa lako watu hawakuja waseme kwamba nilikuwa mzinzi, nilikuwa msharati, nilikuwa mlevi, hakuna ushuhuda kama na ule, ujue ya kwamba hamfanye kazi. Kwa sababu lengo ni kusema nyinyi mnaenda fanya uinjilisti, watu wanaokoka, wanakuja kwa Mungu na watoe ile ushuhuda, wampokee Kristo, waanze kutembea katika mapenzi ya Mungu na waonekane kwamba ni watu wafaao. Lakini ikiwa kwamba mnafanya kazi na kazi haimpatie Mungu utukufu, hakuna maana yake. Ndio hapo kanisa inajaa tu mipangilio, inajaa tu maprogramu za kila aina, lakini haina sifa za kuweza kumpendezesha Mungu. Ni kanisa yenye inakufa mbele za Mungu. Unaweza kaonekana vizuri, unaingiza watu sijue maelfu, unaingiza watu sijue wangapi kwa siku, unajaza watu wanajaa, lakini kama wewe uko tu mtu ambaye ile kanisa haijulikana Mungu na vile unafanya vyote havimrudishie Mungu tukufu, yote ni bure, ni sifa za bure tu. Sasa Biblia ikasema hivi katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 na mstari wa 16, inatuonya. Ufunuo 3:16 inatuonya sisi wa Kristo tujioji na tujichunguze. Tusiwe wa Kristo tu vuguvugu, kwa sababu shida ya hii kanisa ya Sardi ilikuwa ni uvuguvugu. Walikuwa na sifa, wanaenda wanafanya makorale, wanacheza, inakuwa kama ni malinga, wanacheza, sifa wanazo, lakini wakishatoka tena kanisani wanaenda kufanya uzinzi, wanaenda kutembea njia zisizofanyikana, wachungaji wanaenda fanya utapeli, watu wanafanya vitu visivyomfurahisha Mungu, na Mungu anawaambia nyinyi mnakufa, hamjulikani. Sasa katika hii sura hapo, kwa hiyo mstari wa 16 inasema, kwa sababu nyinyi sio moto na sio baridi, mtatapikwa, nitawatapika. Na mimi nikisikia hilo neno nakuwa nasikia uoga, kwa sababu Mungu kusema nitakutapika, maana yake wewe hauna nafasi kwangu. Inabidi ujihoji na ujijue, wewe ni Mkristo wa aina gani? Mkristo mguu mmoja huku, mwingine huku, wala wewe ni Mkristo ambaye unampendeza Mungu? Huduma yako ni huduma gani? Huduma yako inampendeza Mungu, wala ni huduma ambayo unataka uwe na sifa, ujulikane, mimi ndio mtume fulani, mimi ndio mwimbaji fulani, kama hawa waimbaji ambao wamevutwa sana na dunia, wanafanya kazi ambazo ni kazi unasikia kabisa wanaimba, sauti zipo, lakini hakuna chochote, ni ubatili. Wanafanya sababu waweze kupata umaarufu, wanafanya sababu wanalenga vitu fulani. Kazi yako isilenge vitu. Acha ukibarikiwa kupitia ile kazi, Mungu asifiwe, lakini wewe ufanye kazi kwanza kwa kusema kwamba natafuta hii kazi imuinue Mungu, hii kazi imletee Mungu utukufu. Sio hawa waimbaji wa mitandaoni ambao wanajaana. Ndiyo, kuna waimbaji wazuri wanatubariki, mimi napenda sana nyimbo za Mungu, nyimbo za uinjilisti napenda, lakini wengi sana wamevutwa na dunia na wamekuwa sasa ni watu wanapenda anasa, umaarufu, nionekane, nijulikane. Hiyo yote ubatili, lakini kujulikana hiyo ni ya muda kitambo, ni ya hapa duniani. Wewe uwe na kiu, ujulikane na Mungu, hata dunia isikujue, lakini ujulikane na Mungu. Hii vitu vya dini, mimi hii kanisa hivi, hii kanisa hivi, kanisa haitakuokoa. Kanisa haitakuokoa, na kuwa mtu wa dini sio sawa. Tuwe watu wenye wanapenda kufanya kazi ya kumpendezesha Mungu. Ile kuhubiri bila kuwa mtu mwenye upendo sio sawa. Ile kuimba bila kuwa mtu mwenye upendo sio sawa. Ukikuwa tena mtu Mkristo mguu mmoja huku ingine huku, nao sio sawa. Maandiko nasema kwa sababu sio moto sio kuwa baridi, utatapikwa. Na hapo katika kitabu cha
wanamuita Jacques. Jacques tunamuita kwamba yeye ni Yakobo, sura yake ya kwanza na mstari wa 27 inasema ya kwamba, Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 7 inasema kwamba dini iliyo kamilifu ya kweli na kubaliwa kwa Mungu ni dini yenye kusaidia mayatima pia wajane. Sio kusema kwamba Mungu hajali na kusema kwamba uende kanisani kila Jumapili. Sio vibaya, inasema na tusahau kwa sababu ni desturi, kama ilivyo desturi kujumulika, sio vibaya. Lakini ikiwa unaenda kanisani, wewe unafanya vitu kwa sababu uonekane, sio sawa. Hiyo Mungu hafurahii. Inabidi tufanye kila kitu kumtukuza Mungu, na ile kuimba kama hauna upendo sio sawa. Mungu anafurahia sana unapofanya kitu ambacho kinagusa roho yake, kama hivi anasema katika kitabu hiki cha Yakobo sura ya kwanza 27 kwamba dini, kama unapenda huduma yako ikubaliki, usisahau pia wanyonge, mayatima na wajane. Mungu anawapenda sana, Mungu anawajali sana, na wewe pia hivyo ukumbuke. Kumbuka maandiko inasema Mathayo 7:21. Hilo andiko nalo linakuwa andiko la onyo. Linasema ya kwamba Yesu ndo aliambia wa mitume hivi. Mathayo 7:21 mpaka 23 hapo anasema, sio kila mtu aniitaye Bwana Bwana ndiye atakayeingia katika ufalme wa Mungu, katika ufalme wa Baba yangu, bali yule atendaye, yule afanyaye mapenzi ya Baba. Sasa mapenzi ya Baba ni kufanya kazi inayompendezesha Mungu. Ndio mapenzi ya Bwana. Imba, hubiri, fadhili wajane mayatima, uwe mtu wa upendo, tumikia Bwana, shimama katika imani yako na uwe imara, na Bwana atakubariki. Na Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru, tunasema Bwana wastahili. Wewe ni Bwana wa majeshi, acha utukufu kurudilie. Kwa kweli dunia ina mvuto na mambo ni mengi sana. Mara roho inataka, mwili unakataa. Ndio hapo Yesu kunakuwa mvutano. Mwili unakataa, unapenda fanya anasa, lakini Mungu roho inataka pia. Mikokotano inakuwa, ndipo hapo mwanadamu anachanganyikiwa. Acha niombe Roho wako, Roho wa upole, mwalimu bora, waweze kupenya ndani ya mioyo ya watu wako, hawakokote kwako, hawabulule kwako, waweze kutumikia, wafanye kazi yako kulingana na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu. Amen.